Kaljia kren halor ke jingkamai jongki kalipat ba hapdeng ke jela Meghalaya bat Assam kala shimmi ke benta ke bethamai hadien ba all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kala pin banai karai bikit khot jong kaseng kinom lait kamai shu shijela Assam u president ke AKMTTA uba Rikaldinas Dotling ulo ong ba kaseng kala rai biki kali kamai na Meghalaya kinom lait shu sha Assam hinrei ha jo kapor ki kali kamai na Assam ru kimdei shu banwan kamai hapo jela Meghalaya ulo ong ba kejinya jongki kali kamai ke jela Assam kadai bakejing pun kutno bet hajuraban uba dotling ula pentip ru ba ke sarkar jela ke sapelong ye kejinya kan minta ke singi blai hakapor shibiji no phaisngi bat karai ka bami na ke kejinya lang ansara biang shikipat ba bagi de khot jong ka seng kiblaya lum lang biang halat umroi ke AKMTTA kan sashim ya karai ka bakhadu halor ke jinya shikmat jong ke jinya ki kat kum ke jinyo jinya kren bat kirai ki bami na ke jinya lang ya kata dengan ong musya nama pecah ni hang la thok ka jing thok sa kalau adon ka 163 kalau adon 163 kalau adon हमारा जब लोग कोई कर सकता है मेघालय मिनिस्टर लोग की मीटिंग होगा बाद में 4 बजे कंफर्म हो गया खाली आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने पड़ेगा तो अभी के लिए आप लोग गाड़ी पकड़ेगा तो हम लोग देखो हम नहीं देगा क्योंकि ऑर्डर भी स्ट्रिक्ट है 3 दिन हम लोग बैठा उधर में जोराबाद नगर उधर में हम लोग निगोशिएशन करता है और अभी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो गया यहाँ पर खातलम नमता की ngasutu ka jing anu jong piru ngasutu ala ada friend jadi uban leling itu bah mamang ni rung la itu bah mentan mo te सुबह हम लोग का अभी की मरक मैं जब बात बोले जब तक मीटिंग खत्म नहीं हुआ हम लोग पकड़ेगा गाड़ी नहीं वो तो आप बोलो ये हम लोग कमाई नहीं कर रहे लोग क्यों कमाई कर रहे हैं Lais ngi la ya tristom ban pen normalize no ya kan ni situation kadang ba ya piru kanum kata ya gini ibalik no kan kadang tak kau isang asu thu ke jing kren jom yang ni in sistem mangi mapi bat mani ini kita kencong arah dia dah kata pang kau ingin pang kau ingin pipun mentasas ti orang banakan yang cumi kuat hadin ke meeting ni ngamla baca ya kita ada orang lupa tu direction kita आए थे बम लोग लेकिन ऐसा करेगा हम लोग पहला बात करेगा सर हम लोग का मेंबर लोग का सर मेंबर जो बोलेगा kencong mangi sa ay karay lang yung ki rajo ki और एक बार हम बोलेगा सासी से ngataw pinsa siya hot meeting mata sngihi pinsa higum president na aba president aru banru pinsa yayo ka phone call bakat sa don ka meeting emang ada bios bila ada bio ti subhaban pensuto siya baro tambah watnong naman kaladon ka ayu ai ingin pak si pilih long te ka sa biang na te kani ka nang ti kani ka long circle te long circle ai si kin sang ki ti ingin nomor dan long meeting मेंबर लोग का बात सुनना पड़ेगा मेंबर नहीं सुनेगा हम लोग नहीं करेंगे imsya menurut kali lais ni ka sarkar kala trisidom banwan ra ya kani ka solution menin ti ngan suong daka jing burom ya pi but kubu officer jongka district ru ba Shobha wat nung pensniyo ya kani ka jing trisidom jong kani lais ndrai pe lagi dai ba ba yung trilang mani sugod menyerahkan pala kalian ini berbentuk yang di makin dawai yang pisah ka sarkar tambah ya ka ba menta Shobha kanum siya long ngaburom ya ngasuto ini nama PCR ya trisidom ngasuto ya kata tambah pi dai basuto na kalian diliru tang namentakan ni long sini dia kan ikabro ka ayubaya friend mo di Hindi yang asam pada kan hindi sa rakyat di protes ini de agenda ya sa nakaburam alor kita ka jingkali ga ba phila bu ka e ga ba kumtu flai i menen men singi lai si sausi kumtu ngilai yo ka jing trelang wat nadu kibriu snong kibriu ka an kumtu niat ka jing jai te karai ga ba mata si ka long bang yo khbor men step ba nakaleng government ko ong ba kan khot sakami ki jing kren mo nga supla bagani tangani ke government Meghalaya ke pemerintah NDA itu ka bakam jumap su eksison di ka kana kamon maka kan khot chiteng meeting da kamon maka kan khot chiteng sngi kan mon maka kan khot ru bejim step nga supla bak sondi kan don ka sket kan plite
kata ka bang sopen ngok pai ngi kum kinong nyelam jong ka nong nyak kali kamai terus ke banang ni pok jelam iklia hoi halo ka statement ka bang alap pensyai kum bang mela ong kum to na kalian ki sen ki bapek pek ki bengi don hang ni ki terus taksi don lagi jong jong kinong nyelam mau ke batip ibak marak iwe beladon don lang bat ngin du mentah du ni gisngi mentaru na kalian jungi kalong bat ngin pen bet bangin num naik hiru syakatai ka jela asam ban kamai kali na kalian kinong nyak kali kamai ki jela mi kalian nginum naik cite ka jela mi kali asam ban lik kamai but na kalian kinong nyak kali kamai jela asam ru ki commercial kimbet chu banwan kamai hapok ka jela jong mi kalian jungi kata kadai ka stan ke bangila yeng but in ya yat la da long sakonung ya yat sakonung ru in ya ya kata ka benta ka ba ngilabu ya ka agenda ka bang nyat ni ka thong ka bang i kwa na kalian kinong nyak kali kamai ke jela mi kalian kejing penibon na kalian magistrate bat kipulit ngahi na ladi ngala kren ni magistrate magistrate ngong ba pi be yang ni nang ni ong bai tang kawai kni ladang impat yo banya kren pat kipra tribal berkhot di badan hang ni angin long meeting sipor mentan sipo khatsan ni untuk nilai yo ban syong bati karai ka bami nak kesur ki babun hi kinong nyak kali kamai bat ni kinong yalam kolong bai bangin ngin yang be hang ni ban pai kali asam sami sapo jela asam kali kamai na po asam ban pai kala be asam tat hadu bandang ladep ke jingkan meeting nang tei kat ban padep ke meeting nang tei ngin nang kibal buon kin dan be ni kin ban pai be kali asam sti kali kamai bat ngi ngin le sapo ka jaka ke jingkan bat ladak ngim sei bat hadin ke jingkan nang tei ru kalong be na kalian ke jing kinong ilam ngin wan biang hani ke jaka kai kesur ke bangiyo na po ke jingkan sibet in yo banya wan biang hani ka jaka ngin pensyai sepang gidraban lada karai kami ni babun ka ong ka biang la kambiang ngin yai be sakmat ban khangi kali asam kiba kali kamai na asam ban num cha chu ban wan kamai po jela ni galia tingi ong bai ni pliang sohun lada pp ong banya syong kalan mengor to joraban pikir sit ni pikir senan na kenro fencing du ni na kaliang kinong nya kali kamai na ka jela megalia ni la long gibakloi bangin in ong ru ka sorkar megalia kan prisna no ingi kawe ke jaka permanent to bangin kamai tang hal joraban kitiro ha joraban ngin wan no sejela megalia nang tin po joraban ngin kit kipas senja ban wan sapot jela megalia halo ke jing kmi lenti ke jongi te ya ka sorkar te kan ai ka solution ke babiang kan mau kan penhun le mi ginong nya kali kamai ke jela brok wai nama ke jing dawa ka jongi kan long ka bal nadu arhajar arfly kumbang laong na kaliang kinong nya kali kamai ngila ai ka memorandum ngilai syong ke meeting ke malai sin san sin rusin bat ke sorkar mi gelia tat adu menta ka solution kami ban ong ba ngila le kumta ngila yarap ipi kumta ya kiwi kinong nya kali kamai bat menta ka siru ngangit scam balarang ngilai ka jing ya kren kanumi kanu kono solution kin sukhang persya abit yangi kinong nya kali kamai ban num khang su ikli asam ban wan kamai chani tang kata hi ngatip pesur kan mi na jing ya kren kami jing ya kren sibit baka sorkar megalia bat minister in charge mo habakut ingi kinong nya kali kamai kan long bai ka jing di sya sipela bat slice cake ne uta petis baki kila pen lutsan hang to sket yan nang nu ki yo pisaru ngatrai ke tu pisaru kan dei ke pisa jong pai ba ki pulut bai sya bai dot hang to sket bat ai sya ingi kinong ilam hapo sket na kalian cungi dala ka jing kan kam long ka babek ka basai ba na kalian ka sorkar megalia kam la hi ban ai karai ba ban pensyai samru kumba pi pilalik pendem dong hakmat ka sorkar asam menin kum to pidi ban pen ong ru na kalian ka sorkar megalia ru ba piru kinong nya kali kamai na asam pimbit chu ban kamai chapok ka jela asam kata kadi kesur ban mi na sket tercibit dala kami ngong pi ke jingki kan khamjur plat ban ya ka ba lajah kini ktiu bal dep balaya kiwi ki seng mo seng NGO ngang nai thu pi ngam don liang hanu nu bentah ne ngayeng scam na mentakit ban penyok nong kinong nya kali kamai ke jela ba i ke jungi balai ka asam nakapor se kapor mo mana nakapor se kapor ong हम लोग ये बंद करेगा पेट्रोल बंद करेगा खाना बंद करेगा ngin ong pi let it be हम लोग 3 महीना 2 महीना किथी ong pi kin mengingin suffer ar lai banai kithi kin suffer junom kinong nya kali kamai ai kin ong maki kin khang no petrol pump nginum sya petrol pump kidai ki gi draba kali ban le kata lada ki draba kali ki don bor hapo asam ban le kumta ya ka jing pinya jong government of Assam balai mengingim la ban le don bor ngiru kinong nya kali kamai hang ni balai ban sukang ngi kinong nya kali kamai na po jelas jelam megalia haba ki nong nya kali kamai na po Assam ki don bor ru kata
balai ngimla seban mi ira ta kabor jingi ngiru ngide bendong indi bendong kiwe kinong nya kali kemai ki banon kabor kabangin na ban pen urlong ya ke jing dawa jingi ban pen stop mardori kali barjel kali asam ban sakut tangha jorobat bagin nembit ci onon kemai po jelame kali ya kam dei kata ka jing penting petrapam man khang ai la debi ka sarkar ka di ban sim kya kata kum bakala kloy ban lip pendem tolong menin hakmat ka sarkar me asam kiru kide ban hak kata ka bentala da syak khang petrapam syak khang ke ngim ne le एक महीना होने से भी हम लोग चलेगा 2 महीना होने से भी हम लोग चलेगा कोई बात नहीं हम लोग बैठेगा बुकारे भी हो गया ginda dayap tangan tu angin yap tangan tang ba ngin biang junom la junom ya ke jingkwa ke jing anu ke jing ginong nya kali kemai ke jela mi kali ya smart card hayung dorbar sechisen wa mastap ke sengi dawan kata bagi smart card sangnya sangka Snya MK maka dari MSIS mau gak jingir apa saya lalu yang sorkar hantam ya ikut ya sutom ini kena hapsa dari sama Aadhaar MHIS card untuk mulai karakter kata jadi ni kon pi hap admi di ka hostel dah hap lek pi ka registration tele dam pi de smart card ta sampha chau oh dokter dan lah yang ni kon pi hap lek operation ni yo te gwam kam to hap penjan ni pi ya ka paisa ka hap lek operation ni ta ko pi MHIS card pi dan ni smart card tengah try membayar ri pi Ari nak pagi mon le yo paisa sumar ni kon abda dan eksir yo sumar kebelah si bona karo hiela atau persangka fu ni ya oh kan teh kebelah si bon mau